Aha. Так, мен hazır. Şu hile algansa tiktim endi. Biz именно тиги motorluk üçün ne tügelmetinde. Adrak tigi huretinde şu bir yanda men düşürüp alıp veriyorum şu anahında göretirge adrak. Hazır. Tırışabız endi. Men alыс qaraq qo'yayım hali. Yaqindan tushira olmayman, shu alısdan gana tushirish kerak. Hazır. Настроить kerak-da. Ol da vakit ol neydemi? Ufala yürüyümü? Ufala yürüyümü ol tozu? Ahmet Ergalin mi? İyi. Ufala, uçunlarda yürüyüm, ukuttak kasta. Ben tege starşay menen putayım. Familya ne yanım? Yangalin Ahmet Digaray yürüyor. Yangalin Ahmet deyip kıtkartıp aytarı. Ahmet Garay. Gazet yağda bit o. İstoriyanı. Bir makalelerde. Şunda Kubiyada, şun avtarı adağından yazıp koy. Yangalin Ahmet Garay deyip yazıp koya. Ana ol bizim bir yandaki nastayaşı. Ali Ekber'deki. Onlar pensiyeyle uzun. Mana senin babayım bulayın da tekirken Yusuf. Abdurrahman. Abdurrahman babayım bulay. Babayım bulay. Anı bilemez bir hukukunu Abdurrahman bilen. Biz bu ustanın oğullarla bir hukukunu bit. Abdurrahman'ın yakışı bilem, onun hatırı Gülkay. Buldu. Neyle hayırda bula? Men görünmeyim. Oşulay gidetim mana, oş teren, tuş teren. Gülkay Nemesteli okutucusu buldu. Ul var mı iken? Mesik sığışın boyunsa Bergen rayonu Yobak avulunakı. İşte ulet. Benim olular hüylevunsa benim avul varlıkka gegen neyden Baymak rayonu hazırgısa ikinci Etkol avulundan üskü şügüsüp gide Simiyah menen benim Yobak avulu urununa gelip urunlaşalar. Üs urunga yurt tüdüp yaşavattılar. Yabas degene benim Yobak'tın urgusunda boruluşta öy algan bula. Şunda tura Yobak avıldın urgusunda hazırga avıldın urgusunda endi akık degene saqqına tüvenerek yaşaganında. Şundan Rəsəydin birinci Erviziya vakitində xalqın isəbini alıb. Vakitində 1749 yıl mı qalay xatirimdə qalğansa üç xojalıq bula, əligi min ətkənsə, şunda 18 kişi yaşagan bula. Şundan şulay yaşavatkan vakitte işi adaktan biraz vakit ütkaz, köpmeler vakit ütkaz. Bunda irilden boyuna şişmesliğip havsetinden tuğmay
мал көтөү өчен кышкылык яхшы уңайлы урын дип, шуга килеп күсеп килә баштылар. Төрле яктардан инде. Иң тәүге килгәндәре ашы әйттем бит нәйдән? Эткол авылынан, икенче Эткол, хәзергесә. Бик күп вакыт үткәс, шу Ябактың үрге осында Идел аша Текетау, Ершуган тауы дип атайбыз. Шунан Ершуып Иделде биш бауа. Һәу сығып, ең беренче мин әйткән Ябас дигән кешене биш семья һәммә агыдып алып китә. Ябак менән Акык семья һәммә тауга сыгып кала. Тауның эргәһендә генә бит инде авыл. Шунан Идел үҙенә һәу ярып ала. Аның нәйһе шыуып төшкән нәйһе таудан Текетау анда вышка һәм бейек кенә тау. Шуның астында примерно 10 метр, 15 метр бейеклектә әле булһа нәйһе бар. Арал һымак булып ята. Шунан Идел ярып аккан. Унан буылгандан һуң теге төрле урындан һәу ярып аккан. Шуна Төпкарал, Уртарал, Заһитаралы дип аталган аралдар хәзергесә. Барлыкка килә теге һәу юып, буылып торгандан. Шунан анда адактан кеше күп килә инде яшәргә. Акыктың башка нәйдән Ябактың адактан Ябак утары дип атала бит инде. Аталылды гына семьялары менән калгас. Шунан кеше мәктәп килә баштагас, Ябак утары дип атала. Бара-бара кеше күбәйгәс, Ябак авылы барлыкка килә. Шунда хәзер нәйдән башка балалары булмай, Ябактың шу калган улы Акык, Акыктан уже нәйгә балалары үсеп итеп, башка килгәннәр менән өйләнешеп, нәйтеп, семья корып, ишәеп китәләр. Акыктың 3 улы була. Ишбай, Күлбай, Ибрай. Ибрай дигәне анда Ябактың үргесендә бер бәләкәй генә күл бар, әле лә бар. Шу күлдең ярына урынлашкан була. Шуна аның нәйһе кайда киткәндер адактан уга безнең мәгълүмат юк, белмәйбез. Күлбай